hai minaze ting choma I zai hai minaze klum dele namai kana ke zing kai je kana ting kom chang na je kai je madai ba mai ting chua ke de rein sa Paulia ga radle namai lut ge asam banai Nagaland anui zimram ge ai popil du ngo be chuna midu nim lebe tui petle je ka chedle ngolong lodi gen znai ting chon chesna hi ge wangai je nim lu je ol ngolong ge ngo ke je na re ramene sam ka di dele je ka chedle zai chige pe chu sam ka di bloge sam je kang mi mak je kang ri ri je mi gum be da ge hre lom bia ka met kai dele je ka chedle je ka met kai bloge hazai changning ge du ngole je ka chedle suppose zigne new ketiang ge ngokyu dai ja new ketiang ge na na re ramene sam je ka di ka dai le ja ka chedle ja po vloge kak ja hangrum bia mina hang ket kang pe me du ni me ta kai di le ja pana rang le ja ka chedle po zigne pa chu te ke lu ja lai song ge police ma da ga pe gai di le ja ka chedle po zigne mina hang ket hangrum bia ta kai di le ka cheuda ja anui zim ram ge lungmra me na point rame jane pui pe te mra mes du mina mram ja man ting rahang ma ka te mi rahang ge ai ge na rang ba gai ka dai dele Zan Assam Dimahaso district ge rasom pe mina hang na ne panai go Facebook page ge rasom chapai gimi poluze madam be mi kai be bizige ne zan social media ga aigum be share te goi be bizige ne police mane panai janim ni dele je ka chedele zan rasom pe mina hang na ne panai go Facebook page ge rasom chapai gimi poluze madam be mi video share te goi be Facebook page ji je Dimahaso Assam banai Dimahaso vlogs le je ka chedele suppose zigene police mane panai pere ge case kalu nimni dele Zane Dimahaso district police ne saza agumbe photo zane video rame langro brame zane zane kaibra me zane kaklebe Dimahaso district pe daudile za chedile pose zigene agumbe photo zane video rame za zemnalung suite ka harebe social media rame ge share te romagra zane kaimagra hange Dimahaso district police ne rangai dile zane agumbe video zane photo rame ze ngau dole design na pnuida ge rang changai lo za ka chule हाल ही में 3 लड़का जो कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म में है वो हथियार दिखा के एक वीडियो बना के एक आर्म्ड एक संगठन नया संगठन इंट्रोड्यूस करने के लिए एक वीडियो बनाया था जिसको दो पोर्टल ने फेसबुक में शेयर किया था एक का नाम था डिमासा ब्लॉग्स और एक का नाम था डिमासा आसाम तो ये सिंस ये एक अपराध है ये एक क्राइम है तो हम ये दोनों पोर्टल का जो एडमिन है इनको हमने अरेस्ट किया एक केस रजिस्टर करके और उनको हमने फॉरवर्ड कर दिया जुडिशियल कस्टडी में Zan India Ram go finance ministry ne teti bedam mai ge saza India Ram ge Japanese go government ne projects squeeze ne sector ka cham ta te ra hang ge ka charang kang Japanese mugu ka charang kang ne PD na 2,32,209 billion yen zane India Ram go ka charang kang ne PD na 12,800 crores pe ra hang ge kam ke gai de le ja che de le zane Japanese go government ne India Ram ge projects squeeze sector ka cham mata te ra hang ge Japanese mugu ka charang kang 2,32,209 billion yen paper hange kamkyo gaibro ge Nagaland Institute of Medical Sciences and Research Kohima ge Medical College Hospital teleura hange du Japanese mugu charang kangne 10 billion yen paper hange kamkyo gaidele zakachuli zane Japanese go government ne India Ram ge project squeeze sector ka chamcham matate ra hange Japanese mugu charang kang 2,32,209 billion yen paper hange kamkyo gaibize loan le zakachudli Zane North East State Nagaland ge new railway line project gari tibem puiki ka chibe dan sri banai Kohima kaga te bige bugda tunnel ti langbe ngaugudle zakachudle zane new railway line project Nagaland dan sri banai Kohima kaga gari tibem puiki ka chibe te bige tunnel bugda te rabze ti langbe Nagaland ge metar je changsru khaisru zakre zane tunnel number pasna be pele zakachudle Zane North East State Nagaland NCP go MLA Sri Toiho Yaptomi ne du Nagaland Legislative Assembly go Deputy Speaker go post hanga nomination tetiba kana ke zing kai mai ge raudle zakachudle
Zane North East State Manipur Churachandpur District ge kakle blamge hanai kage Churachandpur District ge pese hingdi tet betak Law and Order Manipur gu Chief Secretary Vinay Joshi ne PI lu ze haji mingyu na hangge Manipur Churachandpur District ge Manipur gu government ne mobile internet service nam ze kamtu bze kamtu ndogai kagadai dele ze kachudle Zane North East State Manipur ge hanai kumting kumchana jang khaije madai class kreuzik na Council of Higher Secondary School Living Certificate exam kai bige leisina me exam kai me mina chang him reuze kedru na tale je kachedle inji kum ge ne mina chang mingye wan sindi le je kachele Zane Manipur ge inji kum class kreuzik na go exam kai me leisina me examination center hakya jang kai ge mina chang him reuze sruk leisina me exam kai le je achedle kagna nai kumting kum changna jang kai je madai kum ge class kreuzik nagu exam kaime examination center haike je kreuzik ket ge mina changhim reuzik ket merune exam kaidle je kachedle jana Manipur ge class kreuzik nagu exam je janai kana ke ji kai je ket sumai ge kai chu dele je kachedle jana Manipur ge nai kum class kreuzik nagu exam kai bige examination center haike je kreuzik madai ge exam kai ra hange tele gaidle kagne kakle be pebji ge ne hill bnai valley district ka ge bambe examination center kakching Imphal East zane chakpi karongya ten sauni dele ja chedle zane examination center haike je kreuzik ke droge valley district srugene rex na zamingye zane hill gene him rejes rugle zaka chedle zane exam kaime mina chang him rezik ke mroge science stream gene mina chang kai je kana je hai srugje hang him rezik ke zane art stream gene chang te se je haike le zaka chule Zane Assam Dima Hasao District ge Diung Bra Banai Lower Haflong kage Assam Malago project ne gari impui ki two lane highway leura hange kam kyu gai bige gedei pam po me hange phni gu gedei mi ka charang kang compensation paymak bji gene chuna khle bi bizela de le zakachele Zane Dima Hasao District Diung Bra Banai Lower Haflong kage Assam Malago project ne gari impui ki highway two lane ka tle bige gedei pam po mre mene phni gu gedei sun siara be mi phni gu teilung be property Metin siara bemi compensation ki je district commissioner office jana council du hang changdele je achedele jachiga gdei pam pomra mene sa je pnigo gdei jana pnigo telungbe property ten siara bemi psui temra mene compensation pe makta ne pnigo inchi ke du gdei je sun siara hange pe makule je kachedele हम इधर में आया उसमें इसी ऑफिस में आसम वाला के बारे में आसम वाला अपन फिनल से अपन को हुए प्रोजेक्ट पारी इसमें मेरा जमीन घर बारी सब लिखा जाता तो अभी आज तक हम एक रुपये भी कमीशन नहीं मिला जब तक कमीशन नहीं मिलेगा हम एक 300 में माटी खरीदने नहीं देना Zane hai menaje chiliagai kakadai be hegigu gdei re insang king dote drahangge agu channel ka hachibe jeme time subscribe te lo ka chebe je chiliagai kakadai dele ai gene na mai kana ke jing kaijek na ting kum chana jeng kaije metai ba mai ting chua gdei re insa po buza loi gai dele pi gai jain king gai nim le ne je to dele ring